честно говоря, я ожидала, что будет все-таки суд справедливым, но мои ожидания не сбылись, к сожалению. 10 тысяч каждому ущерб, 10 тысяч и я так поняла, что мы должны сами сделать решение. Но, конечно, еще пока мы, естественно, мы будем советоваться и с нашими адвокатами, и в редакции будем это обсуждать с руководителем. Но я думаю, что, скорее всего, это дело будет, мы будем, наверное, все-таки оспаривать, будем давать کاساسیونی می‌داره. آن خلاصه‌ای که سود امروز اعلام کرد با حالت‌های واقعی کار مخالفت می‌کنند. چنانچه سود خلاصه کرد که ضرری به دعواگران رسانده شده 30,000 تومان می‌باشد. اما درباره اندازه و درباره این یگان دلیل‌ها در مورد پرونده گردانی موجود نمی‌باشد. ما حتما شکایت کاساسیونی می‌داریم. این حلنامه پورا غیر قانونی، بی‌اساس و حقوق پایمال کننده می‌باشد.